O pedofiliji i dječjoj pornografiji tek se odnedavno govori, što ne znači da taj problem nije postojao i ranije. Koliko je izražen, može samo da se nagađa. Ali ono u čemu su svi saglasni jeste da su neophodne strože kazne za počinioce i registar pedofila. Priču ima Irena Rašović. Zlostavljanje djece je jedno od najtežih krivičnih dijela, nažalost prisutno i u Crnoj Gori. Za posljednjih 10 godina registrovano je oko 200 slučajeva seksualnog zlostavljanja. Svaka peta prijava odnosila se na pedofiliju. Zabrinjavaju i podaci koji se odnose na dječju pornografiju. U akcijama uprave policije u posljednje 3 godine zbog dječje pornografije uhapšeno je 5 osoba. U operaciji Mutrtag radilo se o licu koje je bilo iz Kotora, ali je bilo na privremenom boravku u Podgorici. Njemu smo konkretno našli više od 22.000 video snimaka i fotografija na kojima su se nalazila djeca u seksualnim pozama i u ekstremnim seksualnim pozama. U operaciji Posmatrač koju smo započeli početkom 2016. godine, prvo lice koje smo lišili slobode bilo je iz Pljevalja. Kod njega smo našli oko nekih 350 video snimaka koje je preuzimao sa interneta. Dalje lice koje smo lišili slobode, nakon toga bilo je sa Cetinja. Kod njega smo našli također određeni broj video snimaka koje je preuzimao sa interneta i raznu kolekciju drugih video snimaka i fotografija na kojima su se nalazila djeca u nedozvoljenim pozama. Lice koje smo lišili u Ulcinju, kod njega smo pronašli 318.000 video snimaka i fotografija koje je on izbrisao naravno, ali forenzičkom analizom i vještačenjem kasnije utvrđeno je broj i sadržina tih fotografija i snimaka također. I lice koje smo zadnje lišili u Podgorici, je na svom računaru imalo 82 video snimka na kojima su se nalazila djeca u nedozvoljenim seksualnim pozama. Backović je kategoričan da je i samo posjedovanje i gledanje materijala sa sadržajem dječje pornografije kažnjivo, o čemu se nakon posljednjih hapšenja otvorila polemika. Ako smijem da dodam komentar vezan za komentare koji su uslijedili nakon operacije Posmatrač, odnosno zadnja 2 hapšenja, da li ljudi koji posjeduju takve vrste materijala na svom računaru trebaju da budu krivično gonjeni. Mogu samo da kažem iz profesionalnog iskustva da ukoliko vi potražujete toj vrste materijala, vi motivišete druga lica koji proizvode te vrste materijala da ih i dalje proizvode. I na drugom kraju svijeta neko dijete će i dalje da bude zlostavljano na taj način. I iz UNICEF-a apeluju da se društvo ozbiljno pozabavi ovim problemom. Svaki slučaj dječje pornografije u virtualnom svijetu ima svoju konkretnu žrtvu u realnom. Upravo zbog toga cijelo društvo mora da stane i da se suprotstavi tom problemu. Roditelji i udruženja koja se bave zaštitom djece smatraju da država adekvatnim kaznama mora da pošalje jasnu poruku zlostavljačima, a to je dalje od djece. U našem slučaju tvrde kazne koje se izriču su izuzetno niske. Par nevladinih organizacija pokrenuli neku inicijativu za izmjenu krivičnog zakona koji se odnosi u ovom dijelu seksualnog iskorišćavanja djece, da se ta donja granica kaznena poveća, jer svakako mislimo da je neprimjereno mala kad su u pitanju ovakva vrsta krivičnih dijela. Mi smo tražili da zbog prevelikog raspona od najniže do najvisočije kazne za ova djela da se prvo kazne pooštre, dakle da to više ne bude 3 godine nego minimum 5 godina i da kazne budu do 15 godina. Tako da je to naš ključni predlog. Što se tiče samog kažnjavanja, prosto smatramo da se ta donja granica mora povećati zbog toga da bi se pokazala vrlo jasna poruka osobama koje bi se bavile tim dijelom, odnosno koje namjeravaju takve radnje, da sprovode znači da će biti adekvatno kažnjeni. U posljednjih 5 godina, pokazuje sudska statistika, zbog krivičnih dijela nad maloljetnicima donijeto je 36 presuda. Kazne su uglavnom bile manje od godinu. Najstroža kazna za pedofiliju izrečena je 2015. godine, iznosila je 9 godina zatvora. To predstavlja veliku štetu za svako društvo jer ta djeca se seksualno zlostavljaju, to se evidentira u nemalim brojem slučajevima se
radi da se djeca drogiraju i to ostavlja trajne posljedice na tu djecu u kasnijem periodu. Iako se u većini slučajeva radi o materijalu kojem su žrtve djeca iz inostranstva, ipak su to djeca i stvarno su nesagledive posljedice ne samo za njih, nego za svako društvo koje to može dozvoliti. Dječja pornografija priča o porodici, zajednici i civilizaciji i protiv te pošasti mora se voditi otvorena borba. Jasan je profesor Ratko Božović. Ne znam ima li išta sa moralnog stanovišta spornije nego tvorenje dečje pornografije i konačno nasrtaj na dečju nevinost i dečju nedoraslost, da shvate o čemu se radi. Jer tu su, da bome, ulovljena i djeca, i zloupotrebljena i degradirana, a degradirani su svi koji su povezani sa tom pornografijom, a naročito pedofilijom, jer je pedofilija krajnost. To je ona tačka koja ne bi smela da bude pripuštena svakodnevnom životu i našoj komunikaciji. To je u stvari poraz ljudske komunikacije. Pedofili najčešće imaju poremećaj u dilu seksualnog funkcionisanja koji nisu u mogućnosti da drže pod kontrolom. Moramo prvo da znamo šta je pedofilija, da je to jedan vid seksualne perverzije gde odrasla osoba traži seksualno zadovoljenje u osobama koje su u predtinejdžerskim godinama, znači praktično osobama do 13. godine koje još nisu zadobile sekundarne seksualne karakteristike. I da vam kažem nešto, pedofilija, vi ne možete da prepoznate pedofila. Kako da ga prepoznate, jel? Zato su pedofili uvek u blizini deteta. Zato su to neke dobre čike koje se nalaze tu negde i za koje smo iznenađeni kada nam dete prijavi da se nešto desilo loše. Oni koji u istom smislu nabavljaju tu pornografiju, dečju pornografiju, oni su zainteresovani da je što bolje unovče, da je prodaju, da je usmjere ka djeci. Oni su da bome oni koje možemo nazvati patološkim tipovima, jer su to ekstremna ponašanja. Tamo gdje preovlađuju ekstremna ponašanja, tu imamo ništa drugo, ništa treće, ništa veće, nego imamo prosto bolest, imamo patologiju. I u tom slučaju zločinca nije dovoljno samo smjestiti u zatvor. Ako sa njim ne radite, vi u principu ne uradite mnogo. On odleži kaznu koja je uglavnom minimalna kazna. Roditelji djece žrtava nemaju povratne informacije o tome da je taj neko dalje na slobodi, da se slobodno kreće i ostalo. Znači i tu treba itekako poraditi sa tom osobom da bi se ti stavovi, mišljenja, ne znam već šta sve, kod te osobe mijenjalo. Crnoj Gori nedostaju i preventivni programi, ali i savjetovališta i skloništa za djecu žrtve nasilja, jer takvo nasilje ostavlja pečate za cijeli život. U Sarajevu na jednom skupu je bila priča oko toga da su dvije djevojke koje su punoljetne postale, tek tada se osnažile i vjerovatno uz podršku organizacija, možda i šire porodice, osnažile se da prijave svog djeda koji ih je seksualno iskorišćavao dok su bile djevojčice. Znači, to se nikad ne zaboravlja, to je tragedija koju dijete nosi i koja se definitivno reflektuje na njihov život i vjerovatno ostavlja trajne posljedice i pečate u životu te djece. Posljednje akcije policije su alarm da se društvo mora pokrenuti i bolje organizovati u borbi za zaštitu djece. Moramo jasno kao država staviti do znanja svima da ćemo se truditi maksimalno da zaštitimo našu djecu i to nas sve obavezuje, znači da se toj temi vrlo ozbiljno posveti. Prvi korak, smatraju u nevladinom sektoru, mora biti formiranje registra pedofila. Osim što bi to izoštrilo stvarnu sliku stanja, institucijama bi pomoglo da prestupnike, posebno u dijelu zapošljavanja, drže dalje od djece.